Ka noho ko te reo Māori ki te kōtihi o whakaaro i tēnei marama i nā koa he maha ngā kaupapa nui ka huri tautia. Pēnei i te rima te kautau o te pētihana reo Māori me te huringa tau o te wiki o te reo Māori. Ko tētahi o ngai tātou e whakatairanga ana i te reo i tēnei marama ko Tame Iti. He tangata i whakahaua e ōna kai ako ia te rā nōna e tamariki ana rā kia tuhi ia i te kōrero nei. E kore au e kōrero i te reo Māori. Hei ngā haora tatanei ka tūwhera te whakāturanga toi hou a Tame Iti ki te hunga o te whanganui ātara. Ko te ingoa, ko tauarainara. Ara, e kore au, e kōrero i te reo Māori. Nei rā te pūrongo a te Ōkiwa McLean. He whakāturanga toi, he whakāturanga whakatumatuma. Nā kaki pero e rā wā. Ki tō rātau anu tana ki te wete ki te whakapāke ai tō nā koutou wairua. Koe rā ka tika tonua kia mō tēnei kupu au nos big Māori. Koe ia tonu rā te kaupapa kei te pūtake o te whakāturanga toi hou, a Tame Iti. That's really what the heart is about. He wā i kaha tāmitia ai te reo ngā tikanga me te ahurea Māori i rima te kautau ki mua. Nana hine o ora tērā, ki te whakapāke ai tō wairua. Tērā tiki te pupuhi tō māhuna matapu. Tērā pai ake tērā ki te whakapāke ai a koe. Engari ngā ua tāmitanga tonu rā i huākea i te pakanga kia whai mana te reo rangatira ki tōna no whenua. Kaue hunai au e rā momo whakapapa. Kia rono te tangata nā runa i tērā i ahu mai ai te petihana mo te reo Māori. Tōhipa te rere ki nāia nei kua whai mana taurite te reo wai hoki te Māori i Aotearoa. Ko te pātai nui he pēhea nei ngā whakaaro o Iti mo te ahu o te reo inamata nei. Nā ene kai te kita tau e nei roto i tō tari, i nā karere o te motu, i runa i te reo, nā reo irian, e kare. Kai te puta te reo. Kai te ātahu ki te runa atu ki tērā. Kai te kite ake nei nā, kai te ola tō tātau reo. Hei ngā haora tata e kainamu ake nei tuwhera i te whakāturanga ki te iti ki te rahi mō te roanga o Mahuru, he titiro whakamuri kia anga whakamua. Tui ki tēnā, he rahi tonu ngā kaupapa Māori kua hua, ke mai anō i te tukutanga o te petihana reo Māori, ki te whare pāremata nei e rima te kautau ki mua, ko te kōhanga reo, ko te kura kaupapa Māori, ko te komihana reo Māori o te taurawhiri o te reo, ko te pire reo Māori o te mātāwai, ta karawai hoki ngā marama tata nei, ai te wā i whakamanahia i e te kāwanatanga, te rāhara rei tūmata whānui e aro nui nei ki te wā o matariki o te mātahi o te tau. Nā ko nā i whiua e hau te pātai ki ngā mema tōranga pū i te ahiahi nei, me nā rānei kua tai te wā kia whakamanatia he minita reo Māori. Kōrero mātou tonu e pāni ki tērā. Mohi o mātou ko pēne henare te tangata tino tika mō tērā tūranga. One single minister responsible for Te Reo Māori means I think that we would miss the role that we all have to play. I mean, across your education ministry, arts, culture and heritage, but actually all of us. For us, it's making sure that Reo Rangatira is accessible to those that need to access it, that it's prioritised across every aspect of our life. Ko tō tātou nei minita mō ngā take Māori katoa tērā. Hei te ono karakai te ahiahi tonu nei ka tuwhera, a ka whakarewa tia te whakāturanga toi a Tame Iti ki te tūmata whānui, me te aha ko ngā mahinga toi ka whakāturia kia koutou e te iwi, he mea hoko atu e rā, me nā koe e hiahi ana, no reira e te iwi kia kaha tautokona a tātou pakihi Māori, o ti rā tautokona ngā nā tautokona ngā pakihi kei tōrohe. He te iwi te Ōkiwa McLean i te whare pāremata. Te Ōkiwa e te hoa, kia ora rawa atu koe i e nā whakamārama. Tēnā koe.